I zdravo ti Blizzard Gaming, ljudi, danas ćemo da radimo challenge, pokušajte se ne nasmeješ, tako da ajde da uđemo u taj video. Samo moment. Nešto da vidim. Tako. Ajde. Inače da. Ljudi, izaći danas i možda Clash Royale, ne znam, ali ajde da počnemo taj video. Top 50 nasmejenih klipova. Evo malo vam pojačam. What the fuck? O ja, jadnak jedničak mali. Već se gubimo od odvojca. O, u batke to je bolelo. A ja. Znate kad bi ovo neko preskočio. Ovi se poljubili. Sad se ovaj smeko. Udario ga je ono nezgodno mjesto. I spoj skorpe moja. I on mali sad namjerno njima to radi. Kao, hoćeš? Ja ću. Ovaj ima oči ko Kinez mali. Sad ću ovaj mali, šta će da je? U polnu krevet. Pa to ne boli, ali ovo će da boli. Sine. Što vi rade karate? Karate! Što vi rade? Fuck! Šta je stino? Koji? Ja, da mali, a? Kakav plan, brate. Ja, jadna mala. Šta ova mačka igra kompjuter? Kao, bravo. Evo i baba Roka. Konj postao reper, what the fuck. Bolje ovo malo da smanjim. Sine. Ja. Šta ova kineskinja radi? Ali ova debla koji... Ovaj pas misli da radi ono sa jastukom. Šta? Ja, jadan. Kao Super Mario. Ja, kako slatko. Vidite kako malo slatka svinja. Vidite kako debla žena. Što? Nisam vidio ovaj. Ja, patke.
Mora skrenuti. I za kraj. Šta? Šta? Ovo se smeje hraniti. Ok, ljudi, tu ću ja da završim ovaj klip. A čuvajte tako sve što da nisam uspela, znači 90% ljudi ovo nije uspelo. Ljudi, tu ću ja da završim ovaj klip i poz.